The best ang aking malunggay. Ngayon, amoy yung idi ubing nakakalsat. Tengar baryo migo pa. Medyo adayo ti palengke. Saka ka lang makapanganti na imo sa dati mapanti palengke. Ayun na, kabsat. Halos inaldaw nga marunggay kakabsat. Si Daumi. So nga siya, nasansanay nak ti kakasto nga sitsida. Hang kumot maibaga iti ubing nak nga permi unay ti kurapay mita ni tatang ko nga iti kakapitan ti barangay. Yung aji nga ti problema. Siyempre awan ti lugan, nagriga ti bumiyahe, taday di dalan mi iti kaabot-abot, kasday. Iti nga panawon no hang ka makaapan ti palengke, kinhang ka nga makatilaw ti manok nga partsumkot. Hang ka talaga nga si dati kwa. Ti adtatilan lanit na talaga nga puro kakastoy ti sidsidaan mi din. Ubing nakakabsat idi mga 7 years old, 8 years old hang kuumay nga kang kanantilo tutuni inang ko nga gulay. Makasangsangit na pay no kanung kanang nga gulay ti sidsidaan mi. Nung idi nag 11, 12 ka siya yun kat favorite ko mo ton siguro narawam na kun. Kan sapta. Wala danang ta abroad. Gulay is life na talaga. Kasi ang kondakte na lamos kas katababo na ikapilok pa lang ati kakabst ko. The best ang aking malunggay. Wow! Ngayon. Grabe. Sino ti padak nga, sino ti marunggat takakabsat ko, kaway-kaway, jam. May kayong tagsisinamot ito. Ati marunggay ko kot kwa, talagang sa dati pang pobre, tada dyan lang ti insagpaw ko. Uray kumahang ko nga sagpawan nun, adagamin ti babasit nga prawn ko, so nga sayang mo. Babasit nga shrimps, nga dry shrimps, so nga sayang mo. So nga insagpaw ko. Gila mo kong sumikan ayak.